Asibingelela umuntu osibukelayo namhlanje uNgonyama lengudlu yabnormal imoto enkulu ethola ezinye imoto. Incwadi encane engafundeki ehlela abafazi abantu befunda behlula. Ukhiyovula bonke okhiye. Uyena umahlombe abanzi ngokuthwala izono zabantu. Ukandakanda omasondawo uqhume elinye ugxobe ngelinye. Sanibingelela nje nonke kuunyaka omusha futhi esithemba ukuthi wonke umuntu ungene kahle onyakeni omusha. So ke siyanibingelela nonke bantu bakithi kubantu abazi uNgonyama noqale kumbona. Iyakhulu ngoba unyaka uqala siye sakhuluma nabantu sathi kubalekile ukuthi umuntu azihluphene ngempilo yakhe ngoba impilo idinga umuntu, impilo kuze iye phambili idinga wena mnikazi wayo ukuthi zibone ukuthi wena ngoba ukhona umuntu ohlala enze ngathi akaboni ukuthi impilo yakhe iyapi. So into ebalekile ukuthi yenzana ukuthi niyisukumele impilo. Number 2 kube ukuthi njengoba umuntu uyazazi wena musukulibala yimumva, musukulibala umsuka. Uma sithinta into ethinta imsamo kubalekile kakhulu ukuthi abantu abasukume balungise imsamo yabo ukuze umuntu ngelinye ilanga ezozazi ukuthi yena before uzophuma uye kumuntu ongumelaphi qala wena wenze lokuthi zilungise wena umsamo wakho. Abantu abaningi namhlanje uthola ukuthi bakhala ngempilo ukuthi bayashayeka, bakhala ngempilo umuntu ukuthi bafuna usizo akasizakala umuntu. Asikhuthaze ukuthi abantu abasukume balungise imsamo ngoba ayikho into edlula imsamo. Kodwa la ekhaya ke bayazi abantu uma sithinta ngoba baze bathi abantu mabekhipha igama athi inkosi yamandla, the king of powers. La ekhaya isikhathi esiningi kuza abantu abalanda amandla, kuza abantu abafuna ukuthi bayothatha lento abazoyithatha. Isikhathi esiningi lokho esikwenzayo siphinde sifembe, ukufemba sifembele umuntu ozofuna into akazoyifuna ukuthi kuze ezokwazi ukushintsha impilo ngoba isiqiniseko enginazo sokuthi akekho umuntu okwazi ukuthi aphile kodwa manje engafuni ukuthi impilo iye phambili. Manje mangikhuluma nabantu ngathi ngelinye ilanga kubalekile ukuthi impilo iyancema, impilo ayiveli isuke phambili. Ngesikhathi ubone ukuthi amandla akhe awakisi phambili, qala ngalokho uzokwazi ukuthi nawe ukuthathe ukubeka kule level ozokwazi uphinde ukhuphuke. Baningi abantu lekhaya, abaningi bathatha amabhodlela azokwazi ukuthi uma wathatha anemithetho yakho lafuna nawe ukuthi uma ulandile likwazi ukuthi ithini imithetho lizokulekelela ngoba vele ngathi kufihle ukuthi yonke into inemithetho okufuna ukuthi uyigcine. Sikhuluma siphethe into lesiphethe esaziyo ukuthi uma sinika abantu ukhona umuntu ayokubona. Uma sinika abantu esaziyo ukuthi ukhona bezodlula khona ikwelekelele. So ke uma uqala kanje unyaka kubalekile wonke umuntu ngoba abantu abaningi bakhalile bahluphile sebekhala unyaka usuphelile. Afika athi umuntu yazi nami mkhulu ingane unayigqoke kodwa umuntu alibala ukuthi usekhala kabi ngoNovember sekuvele kulate ngoba awukho umlingo owenziwe lento ethi umuthi. Awukho umuthi owenza imlingo kuphela kufuna wena umuntu ukuthi kusukumele kuseyisikhathi. Ingakho ubona emhlabeni kunabantu abafika balime bese kuba nesikhathi sokuhlakula uphinde kuvunwe. Awuvele uvune ungazange utshale. So ke sikhuluma nabantu ikakhulu emhlabeni wonke ngoba ithemba esinalo ukuthi sibuka abantu abahlukahlukene. Kunabantu abangaphesheya kwelwandle, kunabantu abakhona khona la. Kodwa kubalekile ukuthi noma uzosukuma kodwa awuqala uyiphenye wena ngoba abantu abaningi ukuthola ukuthi vele kuyabakhalisa into eningi. Noma singeze kuba ngiye ngithi mina asithandi ukuyikhuluma izinto engathinti leli khaya la ekhaya. So kubantu abahlukahlukene masithinta abantu abangabafundisi siyabanikeza abantu izinto. Thinta abantu abayizinyanga, thinta abantu abangabaprofit bayelanda lekhaya izinto ezifike futhi bazi ukuthi nabo la bakhona ziyabaphilisa. So ke kukhona noma singeze ukukhulume la kodwa khona izinto futhi othi umuzenza ongeke uyifihle. Lekhaya into eningi uma uyithatha zifuna ukuthi uyilungisele leyo ndawo zikhona futhi engafuneka indawo kodwa nje into eningi ngoba basune vele abantu bazoqala noma ungafihla bazoyibona imali abantu. Ngeke uhluleke, ngeke ufihle ke sebebona abantu imali. Ukhona nje kufana nalokho ulandela amandla alokho sikufaka esandleni lokho. Ngeke ukufihle lokho ngoba bazokwazi ukuthi lekhaya zange sihlabe lokho sehlabe kuphi lento ayifakile. So ke kukhona ongafihleki kodwa kufuna umuntu ozazi ukuthi yena ufuna nempilweni ngoba uwena ozaziyo ukuthi wena impilo yakho imi kanjani. Akhona amabhodlela ahlukahlukene, abantu bayawathatha amabhodlela kumuntu ozafuna uqala impilo futhi ngeke uqale impilo ibhodlela ngoba abaningi labanika imali baphilise
umuntu umbona ethi mkhulu sengenze ngayo lobola sengenzeni sengenza ukuthi ikakhulu siyathina nakubantu abafuna ukuthi baqala bayemsebenzini bafuna izikhundla unyaka usenje abantu bekwazi ukuthi nawe ngoba phela vele ngeke uvele uhambe nje uyobanga nabantu aba right bona bazi ukuthi benzeni. So lekhaya siyakwenza konke lokho zikhona izigubhu ngokuhlukahlukana kwazo akhona amadoda kuhlukahlukene amakhosi alekhaya izipoki icanti kuya umuntu thina umuntu asimkhetheli kuphela simchazela ukuthi njengoba ufika la ekhaya wena uzofuna ukuphila yinani ezokwenza ukuthi kusasa thola impilo oyifunayo. Baningi abantu ngonyaka odlula abaningi bafika nezinto kwezimoto yonke lonto bathenga izinto bathenga kuningi abantu abakuthengile kuningi abantu abakwenzile ngokubona ukuthi khona abakubonayo esibenzele khona ngoba eneqiniseko sokuthi ayekho umuntu ongathenga into ezifana into ethinta imoto kodwa ingeke into ayibonile. So yiloko siyazikhuluma nabantu ukuthi kubalekile ukuthi wena ke uqale wena uyicinga kuqala ukuthi ufunani ngoba before ulanda impilo zazi qala wena ukuthi yini oyidinga ngoba into uthatha into yokuphila seyofuna uyithathe wazi ukuthi into yakho leyo ozoze uhambe nayo emhlabeni ngoba into yokuphila vele into uhamba nayo emhlabeni kuphela kwehlukahlukene ukuthi kwenziwa ndlelane. Iloko esingakusho ukuthi ke abantu bonke base South Africa naphesheya kwezizwe impilo siyabanika abantu kodwa nguwo ofuna uzazi ukuthi mawuya kwinkosi yamandla uyofunana noma moya Ngonyama uyofunana uzofika futhi lento siyokwenzela ngesineke. Bakhona abantu othi umuntu ufuna labafana abancane ukhona umuntu othi ufuna lamadoda lawe news uthi umuntu ufuna ngesikubale konke ngoba abaningi sebeyakwazi vele kodwa kuba uwena ufuna uzazi qala ufunana kufuna abantu lapha abangabhizinisi uthola umuntu ebhizinisi encane uthola umuntu bathengisa inhloko bathengisa kodwa umuntu wazi ukuthi aye phambili empilweni. Abantu basuba yisukumele bona kunabefundisi abaningi esinabo la ekhaya kunenyanga kunezangoma esiba nazo la futhi eziningi ziyalibuka uhlala ekhaya lonke hlale zilibheka zibona ukuthi umkhulu uthini namhlanje. So ke yiloko esikwenza ukuthi sifisa ukuthi wonke umuntu odinga usizo lekhaya wamukelekile uNgonyama bayazi ukuthi ke usejimestini esesithi ke nabantu baselele kwaZulu-Natal banenhlahla kulonyanga ngoba sizokwazi ukuthi sibahambele futhi nabo sibe sekhaya kulolo nyanga soba ngayikhaya siphinde sibuye eGoli. So ke inhlahla nabo kulonyaka bayithola ukuthi nale ekhaya lesakhe khona bazosithola futhi baphinde basithola nala eGoli. So iloko besikhuluma ikakhulu ukuthi ayinto ebaleke ukuthi impilo idinga wena. Impilo idinga wena uningazi ukukhuluma kodwa kuningi hlukahlukene ukuvuza isipoki ukuthola ngamadlozi ukwenzani into la ekhaya sazi siyayenza masingayikhulumi ngoba kuhlupha ngoba inhlelo zibukwana nabantu abasebancane bagcina bekhule bafunda izinto ongafuni mabayifunde abantu besifazane siyabanika bafike bafunda izinto ukuthi umuntu akaphi imali umuntu akaphi imali siyabanika vele ifika indoda la ekhaya ifuna ukuthi ithola abantu abanemali siyabanika ngoba thina umsebenzi wethu asijaja abantu sinikeza abantu impilo kusasa umuntu akwazi ukuphila. Iloko esifisa ukuthi wonke umuntu osibukele engathi noma usenesifiso engathi ngihamba kahle konke uzofike nawe ekhaya nawe uzofike uthole into eyifunayo sikwazi ukunikeza sikubambe ngesandla ngoba uma sikubambe ngezandla ikhona lento ededayo yazi ngeke ngibona mangihamba endaweni uthola omunye umuntu ujabule nje ukuthi uyangixhawula engibonile nje umuntu akujabule khona lokho ngoba usuke sazi ukuthi kukhona okuzodeda empilweni yakhe. So ke siyafisa ukuthi nawe ngathi usesekhaya usalungise nesifiso engathi kongihamba kahle konke isifiso nazo unyaka oqala nawe ohlupheka kulowo muzi ukuthi uganile kodwa uyahlupheka nawe ohluphekayo lapho khona uyakwazi ukuhluphana masingeke sikubale sesiqede uhlupha bathakathi uhlushwa yini. Iloko sikhuluma ukuthi siyanthanda lokho abantu bakithi siyanthanda kakhulu ngathi uNkulunkulu ngaba nani uNgonyama bayazi abantu utholakala enambeni ethi 076 70 55 196 076 70 55 196 yona namba leyo kwazi ukuthi usithinte kuyona le ekhaya kwazi ukusithola. Siyabonga kakhulu kinonke engathi ningabusiseka kuvuleke futhi konke
nakubantu ababukela lo hlelo nakubantu abasubscribe nabasherayo ngoba lokho kuyisibusiso kukodwa kubantu abasherana nabakhomentayo nabalikeayo kakhulu. Ngithanda wonke umuntu mina osemhlabeni odalwe uNkulunkulu ngoba nekhono lokuthi akekho umuntu onamandla okwedlula uNkulunkulu. So makunomuntu emhlabeni ephila uyisidalwa saNkulunkulu usuke efana nami njengoba nami ngidalwe uNkulunkulu wase ngilethe emhlabeni. Siyabonga ke nonke nisale kahle. uNkulunkulu abe nani. Inamba ngiselo lezisho nje 076 7055 196 eJimeston awulahleki mawuthe 21 with Deep Road uhamba uzofika ekhaya sikwazi ukuthi sibone ukuthi usivakashele ngani. Siyabonga. uNkulunkulu abe nani. Nisale kahle. Siyabonga.